has a long way to go, but time to stay. Anwada NDC meyekuno penipo fremebunu edema won wo Suame abato mpesueso Razak Kwampa Avolia ensem bi okokika ye enene won kopie atemu animu na piemu di atodwa se nyankrompon ya adomo a brother edi animu nie no won sa mepu atemu animu bio na nasem no ebedu sabe no ma ye mu hwemu di sabe de okoda adabamprachi atwense penada ebeso Otumfo jase hene nana buabasa nana edubofo kwawo a wotoso mienu ene wode kokobo eko amadehia womo atemetem ene ne mpeso ahodo so se womo sebe wokoju womu nan e wo school so ahodo a e wo homu no se na ifri na ekuro ye chew paade a ene na chechede wa na wo pomu jadodo se ye di nsuo eframu amanoni semu no yekopiemu America memu America ba panyi Joe Biden agba amanye se wo mu se won mo buofu China fo nansen enyambranse bia komu die na enso no no nkire se America ne China ebe kontokwa abusia sansemu ani de kika hu nesima be se aduase die mbati enka se adi no si akasefa AGYENKWA 101 no akasefidie so na resomho apafo mienu the president ADUANABA AGYENIM BOATENG mene BRETUO ba AKWASI TWUMASI Mandela afei KASIEBO se eni ene de Ghana mbasebujafo kwa asechase de won dwumadie etie na mrama won mo kwa no se won ko bobo nsefu awodo abema omagana etumpon ehom na mrasebujafie no ya na mrasebujani bia wo ba bia wote ene adwa yabo ede amano ene wo betena so akopense bia wo bra beso na so wa mrasebujafie mu a na se bia gise ya BBC na nsacha biba na wo ya no akonya no ya deda ya sane no na se ya sesa no ede amount se tiefo beka ya enchei NDC amekwenu panifo ba amane yese akandifo a edi wono mrasebudwa no anim wo mrasebudwafie yewra haruna ijusu a wono ne ya ba no dini ene bio yewra muntaka Muhammad ya wetrene ede ma wono ne anwanu bio muka ho no se binti wono asesa saafo no ama eba yekwa no ebe yehoye ewo Ghana memu a obi ti se yewra haruna ijusu ene yewra muntaka echitaafo de wono yo chia se sansam wa ba betodwa no enya de ye wono ede kura anu tene wono ko enkonya so wakwa akoya adwuma no na ewo se yewra haruna ijusu ye man ba bi foforo ema no tena ene de Collins Dawuda akonya edema no sa wonkonkotena so na wonfani ni dwuma awaro wo peja na nhwe so ene wo de hwe fo no se da bi enya de Collins Dawuda akonya no obetimi atan so da sanse wo no sabe mpaduasa so yi suku mu ntitie ni nimdi a wo efri ho ya titi ni fie pa se badwema adansa banyansafo enu ti wontimi nkonkwaji ni nua panyi akonya entena so se yi se wo ye panyi wo mfie mu kura che no a eba emrase bedwa amanyo mu a Collins Dawuda eye panyi pa esidei wono ahalo ejusu akwajinya konya se ajabo so koba wo kwa akotena so edi dwuma na eni ebusa se ayefa na abetena no so se minua panyi jo wise se yewra babi ni ho to wada tenadwamu etibesre no na wada na konya no amame na matena so jo wise akonya de anya ebia metena so a eye yesan se nindie ni suahunu no eni nyinim kura wo cha mi anko hyada nko ye bebrebe eti se Collins Dawuda de a wo ko akwagina konya akwatena so ebasa ase won hyada emua de anaso wonfo obuo ni anidie amfa ama no eti wono bono yo ye akonya no wantena so na bibu sansa ade wo sura na se ndie be ntia no se bi obuo ni anidie nti na enei na nsem wodo a ekoso wo be ahebudwafie no akwakoye se bibimemu no ye ho no se wo bi efi wo ma bi so ekoma afoforo so na wo trahye edu ba bia na wo sanka da kwakoye bibia ho eti na anu adam ko hie mu wo ye nyigi ahinkuro niami mu no na wono do nsa ehye enkrata ase no na wo so wono hwe se sansam no ebetumi abemu na no na yewra haruna ijusu eji aso na wo kasa yenko na yenkoti no
and indulge me to do so, to speak to the adoption of the convention referred to as the Niamey Convention. And Mr. Speaker, in doing so, to refer you to page 9 of your committee's report. So, Mr. Speaker, forgive me that I have to assume your chair. There was whether I should take over from Honorable Collins Dowda or not. And I've told them that Honorable Collins Dowda is senior by age, senior even to this house. I would not fit into his chair as somebody who is well trained from home. So any other chair, Mr. Speaker, acceptable to me. I'm still the elected member of Parliament for Tamale South. I thank you. Haruna Ijisu. Na empene akanto osam wire nyina esa no amfa de ankotimu bi ampani so mwawirawu ti aka ho bi ama domestic debt exchange program ya ekoso no nipa dodo no a na ekire wo mo adwene ne ye maame na na ya adwantoa a okasa ewo eye CPP amanyuko no enso emu wonso waba abekire na adwene wonsem bi ho na wonde na asem nyina se odi yaw pa ama eye soafo a ohesi kasem so sanse wohwe mpanimfo a wo mo akwa ahmegie mu wo musika ede ma wo mo na ni nyina mu wo mo akobodompem ewo asoye ohesi kasem so na mpanimfo yemfi wo mo a na ya arehosem kase pa ukiremu a ene de wo kasa ansemi na chese nisuo ewro no pa na wo ka nyina mpanimfo ahodo a wo mo ekobodompem wo horo ade wo mo anyinyini pa na wanya ade wo mo kosira aba ne nchen bibia na so wo mo kobusa aba no enso bibia nemom wo mudwumadi a wo mo adie asom wo ma no eso akatua na samre ye de ema wo mo aban no de nsa ekoka na we nyina mu no wo mo aka mepem na ye kasai aban no gina ba bi ogina se ne obeye de a na de ye maami kan nyina so hunu se wo mo nwene sa mpanimfo enso ho kora na wo mo kan hunu se daache bi mpanimfo ni ho no wo mo enso beba abaye mpanimfo ye maami ye adwanto akasa na odi tudwa se economy no mo ase no a enya mpanimfo we na ma mo no sanse mo ba de bete mfaso ema mo yire no mo abusuafo ene mo mfafo bi a wo mo eben mo amane sika edi sika wo mo anya bi a wo mo dwe ho a na esu se fefefe na no mo no kirem de tudwa na ise mo gina ho se yensan ento aba ema mo bio na breaking the 8 emra so de a mo gi se Ghana fo se bi enim nyansa na ti waka adia tudwa pempempen se empanimfo enhwe mpanimfo mdumadi a wo mo adie so na wo mo akatua ntenteto a wo mo so wo mo nsa ekoka no wo mo modin se wo mo ebeja na ye dwantoa otoa na no disem enso esei. At the moment you criticize them, you see, if you don't want to be criticized, you will never be excellent. Because criticism allows you to move on. Criticism allows you to do the right thing. Debt exchange. Please, you are talking about debt exchange when the old people of this country don't know how it is going to be. They don't even know. We all don't know what will happen to our investment. We don't even know. In this kind of hardship, we don't know. And these old people, look at them. Why? How can you do this? You don't even care. You make these old people come to the ministry and picket. You don't care. Do not care. These are elders. They have worked for this. I mean, it was so sad. I mean, when I looked, I said, what is the meaning? You have mismanaged the economy, made yourself rich, made your people rich, made everybody rich within your space. Made everybody rich within your space, and you want to treat Ghanaians like this. And you sit down when you tell us that you want to break the age as if we are fools. How can you treat us like that? How? Nana ye dwantoa ena wo su na wo ka kire NPP amanyuko mpanimfo se wo mugidi ye se oman Ghana enim nyansa na yenim nyansa pa sanse ye nyina ya bosome nkroma tinia wo mu ye no breaking the 8 ndie wo mu entonto ba bi kura sanse nyade bi betumi abaso e wo Ghana man enso emu ye to aso na yenko yenim ene de nkopie mu wo Asokwa Circuit Court 4 asanye bi ekoso na ni nyina fa Suame abato mpesue so NDC amekuo no mu panipa wo frem abudom edema won mo ye Razak Kuampa Avoria na no kwasi ada na NDC amekuo no won mu bie won office won mo siesie e wo Suame enye wo to nsa frem panifo atwetwo wuro Joseph Yami mu nyina e baase na no na nsanchofo ene emabudom fefo edema NDC amekuo no wo Suame twetwe nkobo and wo busan say 2024 abato ayekomu yi say na NDC ahoboate no se hwe NDC anya meka chem say twede sentumam twede sentumam say de na anu Yesu Kristo ka chere suafo say de woni sikan
won ko to no japade no won ko pe sika fa nkoto sika no won ma to bi konti ma won ma pepe bi na je joini busa za na mo de kwa kwa de say enye ya no busuyefu eni edi kwoburu wo makum wo mu MPP fo and was 2024 amaku besi ade afiade na chese nyensem okeka na ye jamum na mpanyisi aboa no sena no wa etise de awodidi a won fa ntware asuo na nso Razak Wampa avodia okeka nsem no na chese ensem na yehu eti famfna memu kokko nutu ni nata bambo 40 yadom sika bi kaje momyemfra no niemisa no ade popoti ya wogina so a wode kan sa asem yi ene de ekwa 2024 no de NDC won mabom timpa won ebeyo ene yenkwa yembra na chese won mo yire ne dankran se sabe wodwan ye de ne kwama yanka akwa kokunu no na won mo bubu na no bubo so ana ne na wo so won no ede ko asenie animu ampa won do no ekoye na piempanyi yewura Fred obichire etire adwamu na wo bisebusansem ne mlanim ni yewura Evans Amankwa na ekoba ase ne nsem no kae no wakana kankasa na se twikasa emu na court seje se wonum kotra se no wonum adane ani di ababorofo kasa mu eti omukoye se adwuma no de onkotwe adabamplachi na wonum mfa ne nkasa ye no wonum nanu no fa nkopotom no mu hu se de mu oduro esifa de se bia wo meto asenye nso a wonum akwa akoto aso se de Razak Wampa avolia wakwa akotwe adabamplachi na wonum chesi wo kopie mu pa police afo na ni di agye wo mani di agye sanse ye de aduan no ble no a ase aduan ye de koma wo hempon bi ennuane wo mu dia ama police afo ni nya enya piti na ne na ne mela nim ni yewura Evans Amankwa echem se sei ni ye ba be kono wo Ghana o mu se pie mu ni court no won mu na mela kuta won mu na de o mpeso o de mela no ya o bugigi se onyansa bo akwakwa so be bo no na wo de aye de na on de wo kan se wo di ya pa se asem wo ya twene tin ase de bi nsi da eti se ya na ebe koso a wo se IGP Kofi Dampale se woni police for don no no de afia na se prison cells no ye memu ye nsi dodo na nsem we de 2024 ye be kwa abato so no de ye betie kwa betie sei nipa dodo na ebe kwa afiase lawyer Evans Amankwa. Prosecution said I'm going to be taking the plea of the accused person because I'm on the video no I transcribe it English and I sorry again how many lawyers I buy say well so I'm going to be the planner or deserve money bail because you will not interfere in any way in the investigations or transcribing of the video the court money bail after court in his decision to refusing it because of national security issue which in my humble opinion many court may not do but as a lawyer bail discretionary order. So it's a court to say all money bail intuition. But the best actually say why are first so am under some organ and the IGP also sounds better because your money no to be push you bia the casa what you obian to be cash you make up your makosi say obian no be pesa Ghana o ye na be Ghana hadabi your one Ghana and no na obian no be pesa there dem mo say obi say obeka casa boa she there to be ready 14 you best about this custody. Lawyer Evans Amankwa wonu na wojiremu na odwutwade age Razak Wampa avolia na NDC amekono gitafo a wodun ko se wonu nwan omukojam no wakobo ni chidom so yani bi ekasa ese ni wonu kai. Even the president himself was here to wire chom bibi kakra na kola asem o kan bole be no wire so me fa no kura nya adwuma no man nye nye so dey ntro any politics na be ya o man na nye ye da ihwe hu na wona nya na ihwe hu na no fa da don kroma sa ni pani ere na ne no we da so am kroma ami da me yan ka 2024 say 2024 mun dey say so ni pa be dem sim wa so say we cha mu o mo man ne ya and ya ya di so do or die to okay no adwa mahama kan ye de police station Abayo so oja kwase primo musisi da etimi garanti di another swallow say what is got to say yankunu ama yakuno Ghana president Akufo-Addo watini anya Canada da banche wase former president Yankwasi fie Yankwasi Ibrahim Muhammad fie adidi atom wa ya wa power no watini kacha so wan nani na wa ba champion do be jima so ani ya fa ba boni timu ura ibani ya fa ba boni timu ura so ani ya fa ba boni timu Yankari another Akufo-Addo
2024 ebeye dwe papa we NDC ameguna ditafo bia ene dey Asokwa Circuit Court 4 one more ekoye na one more che one more ya odi se ya na ekodi ya 2024 ya myself no endoso nipa ebe dey fiase no ebe do so pa yada so ejina asante mantemu na yede ne kire afigya kwabre south na eba akotukura ye frɛ no atmetim na ene de eyotumfo gya asehene nana buabasa nana edubofo kwaw a wotosumienu wode aso abofam asamne de ababetodwa se cluster of schools bi e wo ho no wo to work kase pa e de afa ho na abrode aso ebo fam sepe ena wode kokobo kase pa ekoye ma mebuna homu ewatmetim ene ne pesu ahodo so na wo kan nyina ne se enei abeya de bi a wodwene ho a wonte ase kora na abeya musuo enso wo eye nkura ahodo mu na onde ode ye kokobo kase pa na ode akire mebuna wo ho sanse ye piemu ewo school yi mu a enya de school no abedi kuro no mfimfin ene bone ekotwiko brema hina no ebi ekoso a ebi ye kuro no bo afi nu bone enom enya etwa no nsunum kura ene se kwabrane na sabi wakoje ne nan e de school dem a wo se eye nugusam kase pa ne numu ene ode ato ade hye wo ho se subanfun ya sabi ekoso no wo pese wo sore na odi tia na wo mutu ase e wo kura ti ade hye a wo mu atmetim wo mu emwa na wo saa kwa no so na se subamboni ya ekoso e wo saa empesua no so ne kura hodo mu no yentimi enso ensia no na eye buabasa edubo kwa otosumienu sei eno to ana no disem enso Nana buabasa edbofo kwa abra wade kokobo eko ama mebuna wo mu watmetumi ene mpesua so na nanu si yepe na kasamafo ema afigya kwa abre south enwumasua aso ye kwamna oben frimpon wono ene headmistress a wono so ede school na no ye maame Angelina Jacqueline wo mu enso ekire wo mu ani di agye efe school ya samne de ye to wall afa ho se ne betumi aboa ama wo mu omkonum wi am Roberts ene wo mu omkojo mu na school mu ho no ni nyina etimi abrase yewura kwabena oben frimpon wo kire na nigie e wo sansemi emu esei first one I to press ku hu no na ha GP then e kan no enkura be 4000 level ene wo etimi last ha no na won kwantwa mu se mmesua mu usua de akwa na ka etwam e basa e distracting kra no enti na se na netu na mo kese se ya na ye nidi se education si de kan se kada na nasi na bio yinim so se e bebo mo fra no ho ban enye mo fra no ho achehwe afegu ha no nyina so what to pesu afa hu de na se e security kese e bre school no enti obi woni bi enya fan e nwa school ni we ne ekoso ewo atmetim abra empanimfo esaye adwene se school ho no woto pempim e de afa ho na timi aboa ama ngosua afa ne tampa fra na so ntwa ho nya aboa fo nkrato ye ba be kwa ama no ne akofa ho nsem bi de abesommo 101.9 He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding were your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Monsieur Semu huma yeshepe. Linketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti no one for ambulance na one. Ab ambulance. You it's not a bicycle de foam. Hey, no, nyasi foam kakabo. No, kick. Many wedding on me make up Nina. Sometimes that's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brantepa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye donne. Indeed, malaria and cold to them. Lufat.
Eye malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwe sa edwade nkrato yi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo dia ma. Yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asma enu so simanum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa Chinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsam kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom munsam a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Magashi ya kira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan ojaya enyai fa wani kira Dr. Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efamanom gold ho sansam gold honhom etacha ya na sopa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwan na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuoda edi kosime mineta ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hihye no asisen. Bra, wo so abremu. Sanya manko ne kwaware ebre. Oyiri we die sa otiwa ni hwe ne pa. Ye di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye dru so. Na hwe G-Code relief tablets ibinum na ho nto wontem. Watimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wankitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so nsu ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho atọ wontem so. Cold relief. Semanhia wa enkambetra oba we mu sa so mo agam hako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 38966. Cold relief. A relief mentam so. Abusiafo na masese motwe ye ni agye nkrato aba ma no nsem tew ye free Ghana ba mu je kopie mu America ma mu America ma pani ye Joe Biden abo amane ye se wo mu se won mu bo ofu China ma no de na so se woni China be kontokwa pa de dabi baabi a wono America wa bo bla kwa koduro ni nim de ni hie hunu mu no nya de se wode no wa fom pa no ba be kontokwa na wo pobi kwa na kwa wansan yi obi atse China enya de a sa ntokwa no obekon ama wono kwa che se China kra woti we ni hu haw benedi egu no so beblebe na memu ntutu ya kra nkoye wo kan sa asam na China sa na de nzamfo na wo keka che sa no ni nyina gya na wo twetwa mu no China ma no soma ewiemusen bi se emom pempen wo ase ahodo so wo wie mu na wodinani tse China enya America sia so wo wiemu baabi a obi a lupre obi a sia da na America hu ye no wote sa wiemu sia no ebeto fom se ade na China eye ne sa no wonum sa ade na wo ye no etietia America man ni mudie eso so yo man ana eti sa ade na koso ndi nyame ni mu nie enya ade na bodwe so kra na trofo pania wo America man mu yewura Anthony Blinken nanka wasa wokọ China memu na wotwetwa mu no na saa 70 amano ankokra America chese saa de no a China aye no wo mu kan wasam de na bi odbe free China na emu esa toso bi odi a enya de se won bepene wose saa wiemusia na China ye ya na bom pempen pensem hunu pensem otie no mantambe se numu a was asisi the fence continent no na sa wiem sen ene na maman ne aman ase so esa wo munnim die ntia China man asa adwen no eba wonum timu a na wo tu sa anamo no na mom se America ne China be ko pa de dabi enya de a ebetumi asi
They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down. We African company Joe Biden. Now for no bluesy spiritual herbal center. Petty number 2 or Bosse Quantum so. Or said the idea that you are Sabem from music as some quail. What you must say, open so to quiet. Then Kako di Parker Council and fire. It was Kako. What I said, Niswa Mauntua. You want to plan you sing Hama. I want didn't wumpa. You better 2 how I see a mo. Fraser 245 16 78 57 0245 1678 57 and that's 0550 154438 offer bejo som Skin City Laboratorium kokwa tuntum yeyi ne so be ye finipaduan so amwade ho pa ye wa sokori mampo affordable housing no wo main gate hwe ani mu pe ho na wo ye bie wo modern spa pani ko hwe o manfo a wo be sese wo no we de wo ho no mo na frey 0248 93 62 97 Lufat tablet and suspension malaria ti du aduro no bie di ho adanse if we entrance from Oslikas into Binko from Oslikas unya bi na no ma o how eto atwa malaria no ebetwane frey 0541 26 87 21 0541 26 8721 ya bejo so private insurance bia bia wo afa ye no na ekọ na krana ye boa mo nya abrabo mu se chiban enunti abrabo a obo japade bia wanya bia no fa won sempa ebeda ye third party insurance comprehensive insurance commercial property insurance ye wo Suame Matia Junction to Binko Plaza edan no AGYENKWA efemum no emu an ye di ekuba for 0244 56 23 34 0244 56 23 34 MCell Construction Services Limited ese yankanche wo say nei ye ne yaba ma dansie aye kama pa sabi nu obia ukuta tuwe anase prom ebia enu sudan emanu ye fa wona wodi mu de no wabe ewo mu apartment offices factory na wusi ye benya ba plumbing installation si fa droben enwura dan mu say ye mu dada